naman. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Makaturturog ka, dungaw. Apay adamdamagam no makaturturog akon, inte. Kwa? Awan? Ay, jak pa'y maala tituturogak. Umula ka na maturog, Kwa, jak pa'y makaturog. Kaya't mo ta ilutak ta ulaw, dungaw. Jak kayat. Ilutak ta bukot mo. Jak kayat. Day tangay sakam. Jak kayat. Day tangay takyag mo. Jak kayat. Ilutak man He! ta... Sumardeng kan, intay. Awan tinasakit kanyak. Ha? Adagsag sa gawisiw di taruar. Huwag ngagpasaw. Asin mo nga taday ta. Kasla di tabatog matitawat ti ayan day taagsag sa gawisiw. Mabitlaan. Rumuwarak, nakita ak no asin ha. Saan pa nakatulog ni Panang Paribadaw? Kasano nga ruden pa rin, Teng? Saan ta na matulaw, iji ayuyang ta? Next time ton. Ang mga numakadlaw ni Banang. Delikado. Sigurado ang balo na tenak. Sikat si makab mo, paray. Siyak laing nga, hindi mapangagmay-may sa, iji ayuyang ta. Kakaiso na nalibasak ni tuyang kao. Dungaw. Adda ka di pangibaon ng kanyak? Awan, apay aya. Adda ka di ipagatang mo iji ilay. Awan ti ipagatang ko. Adda pa'y matsidaan tayo, Jeref. Agudong ako madungo. Uray tinapay lang tinakgatangan iji ilay. Apay amapan ka pa'y la ijay ili agumatang iti tinapay. Adamat lakon ni Marikwanang. Kwa, sa balit ti raman ti tinapay iji ilay. Nabanglas ti tinapay ala ko ni kagawad. Wano saan? Gumatangak iti paboritom banana Q. Ay, jak makaramraman iti banana kyo. Ha? Apay aya, nga agganat ka amapan ijay ile. Awan nga ron ti ipagatang ko. Sayang. Anya ti sayang? Kwa, awan. Kukwam latin ang ngag mo Umapalaki ni tata ba dong angkal? Tapay mat. Nagpintas jay chicks na. Nagpudaw. What? Unang kal. Nagpintas na talaga. Kasla artista. Intulod ko nga rot iday jay parakay. Ta nagdate da. Sa dino pa'y tinapananda. Napandanangan iti may sa restaurant. Uy, may atibiyag ni pare batong. Ay, umapalakwaro. Ha? Nakaturugan ni Dungaw. Ang ginayadak arumwan dito silid may. Inayad inteng. Ur-urayan na kung kahit ni pare badong di tarwara. Mapan kami ija ayuyang may. Inayadak alokatan tirida. Jesus, naguyak ni Dungaw. Ang mga numakariingkat makita nak. Anday ta, naturog sa manin. Lukatak tirida wakas tuy. Papanam, inteng. Yay. Papanam, Kwa, mapanak ko ma, ijay banyo. Kwa, adala agkape ako ma. Diyos kay, nakariingkit din. Nakaluto ako, tuyang. Inka mga anay. Ay na. Nagmayatan ti biyag ko ba daw?
Si kaamin tiyag trabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, kan agudang. Ay ayatin ka nga, main. Tuyang may love, susway. Isungar aramidag ti amin, tuyang. Ay, nagkasatak anak ki asawa kan ka, badang. Numalpas ka amangan, maturog ka. Tapno napigsa, ken nasalon at kalata, tuyang. Wen baday. Agbuya ka iti tibay, aging ka iti kay kayat mau, wine. Wen baday, my love. Itatanalpas ka ti trabaho dito'y balay. Rumwarak biay. Sa dinong ti papanam. Ako inala makisarsarita, iji balay dakwaraw. Sa anak nga agbayag. Agawid akmo't ladagaws, tuya. Ato'y tiplitek, kwaraw. Keep the change. Wow! Nabukal adwagas out. Agyaman na, tatabataw. Kwaraw, Tatabataw. di sekreto Di mo liplipatan. No problem, tatabataw. Basta ka na yun asak ti arkilaan. Wen, kwaraw. Sige, mapanakaw iti ayan ni darling ka. Kaya mo tagbakasyon iti ayan dagiti kakabagyam dungaw. Ha? Ikang ka iti kwartem. Uri agbayag ka ijay. Na, anya kumangay ti aramidak iti ayan dagiti kakabagyak. Ay, agtali na udaklatan dito balay. Ay, ikang ka nga ron iti kwartem agastos. Uray pa, iinteng. Yay. Jack kayat ti agbakasyon. Nagpintas di chicks ko, parintay. Malas mo lang. Nakabantay latakin ka ni Maribanang. Di dapat papaapalan unay Nakabantay nga agpaiso ni Dungo. Saan mo ten arum-rumot iji balay, paray? Diskarte lang dahita pare. Kastoy nga may teramiday. Ibagam ang napatag ti papanam. Agkita kayo, kini mayor. Kasyay. Un nga agpaiso. Na, talaga analaing ka, paray. Kastaban nga ron taramida. Mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Nagdigos ka ni tibang banglaw. Kababain mit ano na ang dudak ang makisango ka ni Mayar. Sa bagay. Di ka nga ron agbaybayag Wen ka di. Kalpasan ti panagsarita may. Agawid ak adagos. Nagtair ka, Hindi na unay arako pa milay. Mailiwak namin ka. Nabayag namin na saan ka nagpakita ka niya. Kwa, busy ak nga main. Kasta ka di. Igatangan naknarodan iti ladies tree. Aginom ta, kapitan. Areglado. Agawid kami, darling. Kasta ka di, darling body. Wen, darling. Agsubli kami tumanan dito, kini parintay. Okay, body. Agawid kami kani paribada. Sa susunod, Okay, kapitan. Agsubli kay tumanan. Bye, body. Kunak man no mapan ka la makisarita kan ni Mayor. Angam apay arabii kan asimangpet, inte? Nabartek kapay. Siyempre, inawis nakmat ni Apo Mayor anak siya. Iso adyak nakapag kad-kad. Ala, agina na ka nga rudan. Nabarbartek ka, inte? Basol ni Apo Mayor. Ang pasensya ka nung. Kanayon sakit diyan na imas ti sidam marituyang. Ayun, marikwanang. Naimas ti paspasida ni badung ko kanya. Aya, Wen maray, nagkagat pa ni badang. Isu amin tagtrabaho iti balay. Aglaba, agluto, agdalos, kan aminag. kasta aya mare. Ay,
Awan nga rod taramida mo ije balayaw. Ay awanan maturog kan mangan laengan taramida maray. Imbag man ta nagbalbaliwan ni Kabadong. Amo na kan atulungan. Wan maray. Ay na, nagsingpet itan ni Badungkaw. Angam kanayon mo't amakitak arumwar ni Kabadong. Sa dinungay ti papapanan na. Iti ayan dagiti babarkada na maray. Baybay ak arumwar tanalpas na mutan ti trabaho na ije balay may. Sana parikot kanya nga uray kanayon arumwar ni Badungkaw. Sino ti urayon tataba daw? Ni uncle mo nga inteng, Kwarog. Ha? Apay ni Uncle Inteng? Sumurot mat kan kay jay ayuyang mau? Way, Ay, kwarag! Ay, pagandarim adagos ti tricycle mo. Darasang. Wanang kay. malak. Pataya ba mo, Kwarog? Da. Naskan na makadanon tayo adagaws, iti papanantayaw. Sige, kumpet kayo nga roden kadagiti lapayag yaw. Tapataya ba kung to'y tricycle ka? Nya! Mare, nakitam ka din ni Inteng. Itay pa'y asap sa pulag. Awan ije balay. Agtartaray mo't alimabas itay di Twitter senak maribanang. Ha? Apay nga agtartaray. Jak amo nagturong mo't ijay daya apa sa ti kalsada. Anya. Nakasukat ni Kapitan. Amangan no dapag nana ita. Awan mati amok apapanan na ita, Mare. Ha, linibasan nakmananday dyan nga Inteng Ay, urayam laengan nga gawid, Mare. Amangan no napatagti papanan ni Kapitan. Ala ka, Uncle. Sa baliter aramidan yung kinitataba daw. Eh, kaumam tangiwat mo. Kung tanak ni Antem no maamuan na dar aramidin may. Unmut nga main, Kwarog. Di kalatan nagsasaw. Bay amlatan ni uncle mo nga inteng. Ipulong ko ni Uncle Kaw. Ikang ka iti kwarta. Ha? Kukwam day ta basta di ka agipulpulong Ipulong ka Layo na latang pa'y kay. tayo kwartam. Ipulong ka latang kay. Layo na karon. Ipulong ka latang kay. Alaam day to'y kwartak. Adu day ta. Basta don't talk Yes! Sige, saan ka nga ipulong? Kini Antibanang. Kayat ko ba iti arak? Nanakwanang. Ay na, nabartagkan, Kwarog. Huston, di mon ka ba ilan ta ginumpay? Kabalak pa'y nanakwanang. Kakaisuna nagaduti kwartak ngayon tad ni Uncle Kaw. Anyagay nang ngagkaw, Kwarog. Ah, Apay nga inikan na ka ni Inteng iti kwarta. ay, kwantay. Song batan na, Kwarog. Sa dino ti ayan ni Uncle Mau. Ay, kwa. Diyak ka no ibagbagaan tay. Ha! No di mo kayat nga ibaga. Sika ti balunutan. Ay, kwa ngamin antay. Ang tanak ni Uncle Intay, no ibagak ti ayanda kinitataba daw. Kadwa na pa'y gayam ni Pari Badong, Ha? Ala, ibagam no sa dino ti ayanda. Diyak ibagbaga na panday di beer house kinitataba daw. Diyak ibagbaga nga da chicks day jay. Anya! Binayada nak ni Uncle Intay. Tapno diyak ibaga nga da chicks na. Ung tanak lagi din ni Uncle no ibagak. Kasta gayam, Ha! Agsaga na kanyak ni Inteng. Inak ayaban ni Maritoyang. Ah. Tamapan kami, ijay berhaw. Uy, antay, awanin bagbagak Nagpintas ka talaga, Milay. Kaya't mo tayo gatangan ka iti cellphone. Talaga? Ikatangan na kiti cellphone ko, Kapitan Inti. Wala, basta sika. Kaya't mo ti baro sapatos. Parinteng. Amangan no maibos ti kwartam. Agong itlaki din ni Maribana. Inteng! Badong! Tuyan. Manang. Dito'y gayam ti papapanan nyo kang Pari Badong. Kuha. Agsaga na ka ita. Ha? Inteng! Agsagana kamot kanyak.
badong. Ni pare ba dulti? Nangisong-song kanya nga umay dito'y beer house. Anya siya, sika. Ala! Terka di tan inteng. Mangibabain ka. Kapitan ka pa ibig nga raw. Pakawanan na. Di ka kumagiskandalo na ka. Babayin. Dumakter ka matan, badong. No di mo kaya't nga igoyod-goyod ka nga gaway. Tuyang. Marituyang, adtoy timay sa abalungan. Ay, sus. Guys, sata! Wan maray. Pakawanan na dungaw. Sana na maulit na ito. Ha? Diyak kaya ti mabalunit. Uray siya, tuyang. Pagkawanin na. Please forgive me, tuyang. Ay na, Kapitan Enteng kan tatabadong. Dakas day tangar aramidin nyo. Anya nga ita, nakapungtot lakit nga rudan, danana toyang kan nanabanang. Agsingsingpet kayo ket di para iti pagsayaatan nyo. Ala sige. Di man tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeset. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.